Rehefa feno 12 taona ve dia azo lazaina hoe efa lehibe satria nahoana? Ndaty be iamako zay. Tsy matotsaigny. Tsy azo lazaigny ndaty be dia fandariko zay fa tanora. Marigna aloha fa olom-pirenena zay fa mbe tsy azo lazaigny hoe ndaty be. Mbe tsy ndaty be ty 12 taona. Mbe miankina amin'ny tegna ray aman-dreny. Fa azo lazaigny ndaty be zay ty fafeno 12 taona. Satria fa feno taona rety amizay lefa mahazaka ty asa ndaty be. Aminao tokony azo fahefana rehetra ve ny tanora anankiray rehefa feno 12 taona sa tokony andry eo amin'ny 12 taona? Inona koa no mety ho antony? Tsy mandray fahefagna fa feno 12 taona vao mana fahefagna. Le mandigny ty raha fa 12 taona rehefa zay mahazo fahefagna ty amako manokana. Satria na 12 taona rehefa mbekebekedy fisay reke 12 taona fa matotra zay. Tokony andigny 12 taona zany fa tsy 12 taona le avy handray fahefagna fe ohajaotra zany tsy magnaraky fagnanara ray aman-dreny fa te azo fahefagna avao 12 taona fa zay tsy mety fa tokony andigny 12. Mbe tsy manana fahefagna ty 12 taona. Satria mbe atofantegna ny ray aman-dreny ty fianara ty raha mity fiaigna. Raha te 12 taona mbe tsy mahazo satria mbe tsy matotsy soa ty say. Satria rehefa azo lazaigny fa ndaty be zay na fa feno 12 taona maty anaka fa manankaratsy zay de fa mahaleo ty vata de fa afaky mahaleo tegna manoka fa mahazo fahefagna. 7 taona zazavavy no tokony hanambady satria nahoana? Enigna 12 taona tokony hanambady. De dahanany tsy mety volamina. Satria ero tena maty. Zampela zany tokony ho 13 15 taona miakatsy 13 taona miakatsy zany vao tokony hanambady satria amizay re tena fa maty fisay efa maro ty raha milalova ita amity fiaigna. Toko eo amity 420 taona ty ajajafela vao izay mahazo manambady. Satria zay reva mba matomatotsy. Tokony 12 taona miakatsy satria mba fa matomatotsy ty say tamizay. Ty zampela zany mba toko ho 20 taona miakatsy. Marigny fa azo lazaigny ho be ty 12 taona fe mbe tsy zaka izay agny mbe tsy zay amy resaky tokantragno mbe tsy zaka ty zampela ze 12 taona zay na ho amizay agny ty hanambadia. Fa mba mihoatsy zay rehefa afaky manambady. Rehefa manambady ve dia midika hoe olon-dehibe sy mahaleo tena. Tsy ndaty be mahaleo tegna na ty amako fa ty zahanany ro tsy mety atao fa le 30 taona vao izay mety amako ty manambaly Miala. Mahaleo tegna re rehefa manambaly satria mikolokolo ty tarana rety amizay fa mahita ty tsinjo ty hoavy. Ndaty be mahaleo tegna zay satria fa mitondra tokantragno efa managny fanambalia re tokony efa hitondra tokantragno fa mahandro fa mikarakara ty vata efa tsy amaiky ray aman-dreny. Na manambaly mbe tsy le mahaleo tegna rehefa le mbe miankina amy tegna ray aman-dreny avao. Fe fomban-drazana ro anoe. Mety ndaty be mahaleo tegna avao rehefa mbe mety mipaifagnampagna amy ray aman-dreny avao ka. Na fa manambady le fa mahaleo tegna zay fa tsy mikasiky ray aman-dreny sasa ty fiaigna. Fa iareo mirovady koa tokantragno raiky. Lazaina mahaleo tegna foana satria fa manana tokantragno. Fanambadiana aloha tsy midika hoe mahaleo amizao fotoana zao. Satria maro mbola tsy ahitana amizao manambady mandeha tokantragno. Kanefa mbola tsy olon-dehibe zany lazaina zare satria mbola tsy ampy 21 ans zany reo nefa efa mandeha tokantragno. Dia tsy midika hoe rehefa tokantragno zany hoe olon-dehibe. Tsy dia hoe koa be fa izany mbola miankina amin'olo zany izy efa tsy afaka atao hoe mahaleo tena. Olobe satria izy fa mahaleo minday tokantragno fa mahaleo teraky teza zaza.